osa berang-berang bao basaba osa mantaro kok kalua nomor nanu dapasang di baliona onde sudaiko kok kalua nomor nanu dapasang di baliona onde sudaiko adie bebet udah ajela udah piti udah kamu mulai memasang bete untuk ang tatako sudaiko deh ndak kedagagia udah dong pambangi mana dia ya di malo bini oi bini dah indak kaberang oi duduk di lapau dasar tio hari kok nomor oi coba pasang oi indak tantu piti nyokabi satio hari nomor oi udah pasang oi indak tantu tapi tikabi alah tu dah nak ada piti pembalik sesuatu nak awak lain menyusu yo balik susu kata iko nak dok kebati hati na seorang goreng bilo kanai bini lah sayang bilo kala bini lah bangi mangkonyo bete oh udah pasang buli balabie onde dapet piti mangkonyo bete onde udah pasang buli balabie onde dapet piti ala tahun udah memasang tak do dapet do paduto adik mapatang kanai duang koma adik balik ke subang panjang piti Nek arok bete, oi bete udah kakak luar kironya malape iyo hawa sajo oi sadarlah lai badan udah bete jan udah iyo pasang juo oi sadarlah lai badan udah oi nan ko bete dah jan di pasang juo de alah tu dah lah bibiti kesadonyo bete ke bete juga ko membuka rasio lagi patang manang adik ambil peti sadok ini kalah sekali ni lah bangi-bangi lo nak kado banak keluhutun berjauh peti abi ona lata jua duduk mama nuang seorang diri kini udah otobat nasoha bete indah dipasang lai kini udah ondende tobat nasoha bete indah onde dipasang lalai deh udah ko lah banyak yang tagadai sertifikat rumah lah tagadai onda lah tagadai pulo baru udah ketobat kalau je lah udah di luar lah dah elok cuitu bana ada dia kini udah sewaktu tobat minta ampun udah ke kaki adik dari ujung kaki sampai ke ujung abu dia ya udah dia bangin juga nak katare oh meninggal badan adik nang adang koro dia oi indak percaya dan kau dah do patang tobat tu pasang lo liat patang tobat tu pasang lo liat indak percaya dan do indak percaya kau nak percaya dia dah habelah lah dadaku lihatlah isi hatiku tertulis namamu